Kimaine na mirurugano ni ati Kurumiriria mirurugano iria igwititio ummuthi ni ngwataniro ya Azimio la umoja. Uthukangia wa indo ni umwe wa maundu maria makorirwo makionekana kuhitukira na njira nene akenya biashara ciao imwe ni ikorirwo kagio makionania ginya gukorwo magithukangia barabara iria iriga gwako ni president muhuruku wira Uhuru Muigai wa Kenyatta ya expressway. Tugitigana na icio cia uthukangia wa barabara